Karaida echamunitos adekak ailik ike kwape ipode diopelo ichorak tutolu angaleu onye edumunenelo ike kanejas adekak lukotem aleto ngeserai ationis nejas adekak dumunjo bonbe dekakini jo adopena lo sa merekia che boiso lwaka che jonte kia deksane lwaka chocha che kapelebion che amuria che soroti so ije ke di challenges muno wala lo city dumunjo bonbe mame transport mame pola lo sa nyama dore tiono no wala duwe narai kape jara ko gongo ade kana nyambili ko je kia da ngoni dumunjo bonbe koto jojas ke da gongo na kwan Elwana dekis ichia so ijae kio okapelebion ichie ijae kio chocha ichie ijae kio balanga ilipiti boni be oro patana tisia kuliso di services adexina lido tape ya pie and we reducing akirone transport adekakalu esen kotemlo arlito kese apoti buma kinos nepepe kosodete aitegar atukot nada isipedor kesi anyinebe isamaete nepepe kwape adeka jetungana na omerekia ne koje araja los paka kapelebion sara mama los paka balanga didumuni jobe aina kibore ngini so itwaniari nachana kosi luipu anu nare mama pedorta los tikira ke jamairo na tomo na ngona kaisare ana omerekia itamiti ne japu gan beti ngara kiso iyeke kianglo yapu adexikosi na lito na health center tu dolo patana hula dumunu ni kiani konye iroki woro ijukarte woro ngol mamijeni bala ebune irara tipe adekane diope Samuel Odeke loda abuishisha obeja askara adeka gino kalo ilukumni areke de kanyangon ngesi ilipeti tunga lueja si keda ekurut achamun aijar keda ekurut kanu ayata kinti karukech ariebo na senyina mambo sara adeka na beta kurende de beta 2009 ese oponi kamera adeka konye amga weta oriem konye abungo de napakin yango be to barle jarde kesta ke polo yango da me konai mamga sunya rato anere ara cham ngatu ni konai ni limo kino ngade kes so abatu pungun ne da ko pana jar ngoda uri ngoda de pete ko pana yaso ke de na peta ikany so ilwe da ngni jas ke ngo Margaret Walakira na iswama ikwape DHO kapelebion ngesi tinye arebe e district anese jasi kedaina peta no ai tutor VHTs kanu ai ngarakin kesi ai ikeluka ARVs neja adekak. We are soon getting enough health workers, adequate staffing, so that we can, even from Obalanga, people can identify those ones who are not able to get the vaccine, because we feel that at a certain point, a client is supposed to reach the facility, and a certain point where a client is not supposed to be at the facility, so that they can receive whatever they are supposed to receive, so that they can be able to get the drugs as it is recommended. Esenyine se rokerai adekana tapasi ilukumini lu itunga kwape itod totori isula ebe ukalo ilukumini yare keda kaisare itunga milioni na kaisauni alu kanyare akwata kanyare kesi ejare tekede ekurlo eseny Gabriel Esiku Kanuka TV is Potemlo Aleto Kokapelebion District.